Хәтерем, Болат аша атлайым. Milli ruhты, туған тілді, башқұрт рухын хақлаған сәсәндерді барлайым. Шәрифулла, аша аташа алмамы? Бүгін ода қаймақларымыз асықтырып бейттіру? Юк, алмаймын. Балық деме үшін. Балық пішіріп ашамдылары. Қара, нендей сәт табиғата? Елға бүтті тұм-тұмғына. Ел елайы. Әйда Хайбулла, кеші келмек барын. Қамақлай алайы. Бәрді. Кедіріп қап. Яр башында, ялтырап яр. Бүгін балық да апмай. Әйбішіне Ғайдулла. Сирәке осырайыны, шunu ғына өлтірді. Неме, шап-шапал ойнаған келдемін. Қолақ бұйыран толтыра башланы. Үсінуақ та, әйда ойнап алайым. Балық бабар тұру. Ғайдулла, ұттағақты. Аламайды. Ağasında hayrayım oğullar, Ədilədi bu gəmi oğulları, Şunday hayrar koşun dağlı, Emanatdağın yanında yer, Şunday hayrar koşun dağlı. Hay yigitler, bakmarım bilen baban yigitler, Barınıma bir kürt yurtlar, Esselamu aleyküm yigitler. Yatkan ayak, yağ tabır, yürügen ayak, mal tabır degендей, min de avuldan avula yürüp, halkımızın hacına buna bir tukka yiyip kaçıp giler. Hazina, bir top. İyi hacına, bu halkımızın babası deniz adı. Bir top diyelim. Olsa beni kendine bakmayın. Yaray, anlar. Bilme olayıp tügün, bilirge tileme olayıp. Etkendey, min Hatay kantonu kübelekçiliğe bolsı, Yame balı panalından, Mırdakayıp şu kamezesende, Ligyen dalar, Livaya terörlerini kaçıp bilem. Ostazım tutkan yaşlarda, Ekumun hesabı verirler körgemi bulmanı. Bunun yanına baran bütün kaygımını tutulur. 20. getir batır, Tolvan ilim her yürü, Bir kaylan kaylıydı bilirsin köyürü. Bunun tarihı, bir fehmi, bir yigit avuç üstüne nasıda, bir seyir avuç üstüne. Varıp karağa turnalar. Bu halde avulduğun akakallarına öyle. Akakallar bulay çimetken. Gülübüge yav kile, emir durgun. Bunlar şuna edip edelerine güldürüp, yolun kile dağlarına. Şu tarihka arına çıkartılan, şuna bulay yürülayın. İlk dura bulduran kişiler kullarını tifke. Kızlar hıldan kaçıp girgende hıllarını tüpke. Avruda sirlerini unutup gire oturganda. Şunday kullan duranmaysa sen. Bakma kardeşine, kolay gelmeyin. Hey! Bu manalar tümülmüş bize. Atayım ete, Gabit, bayık sesen bak, huydukta, sesen bulurdu. Elle indi. Sesen git, huyduk dağına tügü. Bu halkına ağam taratılsın. Gazirlik gelmevsi. Hemin bir mulakaydır medreselerine şirketine olup yürüyor. Amin. Sesen bulu ağlam mı? İşte bulamaydı. Yedi göktün kumulünde yerli at yatı. Eze güzeli kıstığı gitler binedi. Sustukta, kırdıkta ana parayı verdi. Şartı, Fırovğa, kapkır yava birim. Şartını mı diye ama?
не яхшы. Билем, шул яхшы. Бер тигәстә не яман. Бердән булмау, шул яман. Ике тигәстә не яхшы. Икеләнмәй, кыю һәм шул яхшы. Ике тигәстә не яман. Айбулат устыган нинди яза? Мин бүген шәп кенә йөреп алайым. Аек дип атала. Ул француз ягында арысландай күп бактарларга арнап сарылган. Әйдә Айбулат усты, бас баякка. Ябай авыл малайы Хәбиб. Йыйындарда йырсы, әйтешләрдә ал бирмәк халык кәсәне булды. Мәшһүр Урал Батыр, Акбулат эпостары, үдәрләгән йыр, риваять, легендаларды киләсәк буынга тапшырды. Бөек сәсәнебез калдырган иҗат байлыгын, рух бөеклеген онытмагыз. Хәбиб сәсән тукымнары тарихта ил намытын яклаучы, аклаучы яугир батырдар булдылар һәм буласаклар. Бөек сәсәнебез калдырган рухи мирас, мәңгелек хазина. Башкорт теле юлында рухи байрак булһын.